بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وفهما وتقا يا رب العالمين. اللهم وفقنا للعمل بالعلم على وجه الإخلاص، وجعلنا من المخلصين المخلصين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وتوفيق الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا ما تبقى من شهر رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان برحمتك يا عزيز يا رحمن. أما بعد أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna mga katawtay manghuran barhurmat amo hindi magbabati laul dumawhat sin ulong iban rida sin mahasut si Allah subhanahu wa ta'ala hitukbal na to in pamudji iban pagsarang syukur kaniya. Demikian salawat iban salam panabi pilihan junjungan na to Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Yani naisab kita niyo mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala magtaki-taki sin kahalan pag-agama amuin hikasambo sin pag-iman hikakusog sin parsog patanta iban sin nagpapanjari kato tanyo amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin lima ba'y paglingkod-lingkod nawisara na to in parihalan sin angan-angan sin mga sila timaykod na rin di hadunya angan-angan sin mga bariman. Nasabot na to na angan-angan sin mga bariman hawak to sila tumaykod ding hadunya bang sila halaw na simpakubulan damikyan angan-angan sa mulya-mulya sin mga sila na parang sabil hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Harumi ni mga ummat Islam sabbuton na to isab intumpukan lawan sin mga bariman amunain umniyatu talihin. Amun mga sila naghaman-haman sin pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyahil-pahil nila in pardakan sin mahasut si Allah subhanahu wa ta'ala. Inhinang nila rin di hadunya
nagdul na sadya sin hawa napso. Misan pad to kaingatan nila yung kakahinang yaon sa mata-mata sulang hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno ba isab inangan-angan nila. Hari pa kumakad to mga umat Islam, mabaya ko sadya sabbuton magbalik karna sinhalga sin pakaradyaan. Impagtaki-taki tungod sin kahalan ghaib. Di taman jari anyam-anyamun simpikilanta. Atawakan mamung kita simparakala, wayroon panghatita. Biya sing kahalan ghaib, in mapatot dain di sabbutunta, bang uning kiyabayta kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban bang uning kiyasuy-suy kato tanyo sin nabi na to Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, karna mga ummat Islam, in habal tudyo madto pa mga sila na naikod na rin kato, nabugto na maway na masa. Aun tu angan-angan, sin mga sila, timaykod na hindi hadunya, amuin kaaunan nila, mahaman, nagmaksiyat sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sila ng dihili halga, pabayta sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Impanagnaan, angan-angan si mga sila talihin, amunin pagtawagun, as-salah, walau raka'atayn. Inangan-angan nila, in pabalikon sila sin mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala magbalik pa dunya. Dihilan sila waktu, hasupaya sadya makasujud magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala, misanda kuman in kaaunan niya 2 rakaat. Amuyad to mga katawtay manghuran haa may Islam, inday nga mga angan-angan sin mga sila taubar maasiyat timaykod na rin hadunya. Amuin misanda kuman 2 rakaat, hikatunay nila, hikasujud nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa inyad to, tub-tub angan-angan dakuman, karna mustahil in makabalik pa sila pa dunya. In Rasul sallallahu alayhi wa sallam nagbanda hadith, in hadith ni kariwayat sin Imam At-Tabarani fi al-Awsat, dain kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر. إن أقسن أبو هريرة رضي الله عنه hambuk adlaw nakalabay Rasul sallallahu alayhi wa sallam hambuk kubul. In-agi niya pa mga sahaba, man sahibu hadha al-qabr, siyulaw nin tagdapo sin kubul ini. Ngiyanan na kanya sin mga sahaba, faqalu fulan ibn fulan, in tagdapo kanya yan hikuan, anak law nga hikuan, ngiyanan sin mga sahaba. Ang paintao kya nganan, amuin tao pahil-pahil, tao magmamaasiyat, halipulu hasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyukisan sin Allah subhanahu wa ta'ala,
ha Rasul na to sallallahu alaihi wasallam min utlang piya kita kanya ingkahalan si manusia iyo. Insabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam qala raka'atani khafifatan mimma tahqiruna wa tanfilun ahabbu ilayhi min baqiyati dunyakum. Ahabbu ilayhi min baqiyati dunyakum. In manus ya ini sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amu in kaya num hatampat ini imaangan-angan bang sadya siya dihilan pa waktu sin Allah Ta'ala sumujud magbalik sumambahayang misanda kuman 2 rakaat pakitabaytaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hamano siya amun timaykod na ring hadunya in 2 rakaat haupo amu in piyapahil-pahil si manusia giyakaan gaan si manusia ang waktu manusia banghat da sunnat asal dalong ni sunnat da asal dalong in fardu ubos na kita main kanin sunnat yaun amunaon in manupaki sin kulang kabus ni adlaw kana bang aun mga sambahayang fard kaya tinggalan niya wala niya na sambahayang lawakan dahin haamu in ammal ibadat niya sunnat niya bang aun niya tukawakan mga ammal ibadat niya sambahayang niya sunnah habay ta singkaywanan in kapituan sambahayang sunnat timbang hambuok fardo in katapalan ni. Na in 2 rakaat gaan-gaan sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamano siya yaun halom sin pakubulan. Ahabbu ilayhi min baqiyati dunyakum. Labiin baya niya iban halga niya hamano siya yaun halom sin pakubulan. Labin halga niya ring sin amu in dunya linghup dunya ini iban sin loon niya. Allahu Akbar. Mga umat Islam. Tod ka mo sin angan-angan niya. Mangsadya siya buhiun pa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tukutan siya sin Allah ta'ala. Tanto tuod di siya. Magupas sin waktu. Tumunay si sambahaya. Inyaon halom sin pakubulan mga umat Islam. Bang tasadya riyungog in silawak si mga manusia iyo. Bang sadya piyabis siya rin halom sin pakubulan niya un tanto tuod yung kabayaan nila misanda kuman 2 rakaat makakanap pa sing karayawan nila makagamgam kanila tanto tuod mabaya sila sumujud pa Allah Ta'ala karna in sambahayang amunainin sarayaw-rayaw biyutang sin Allah Ta'ala ibadah kan din Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbada hadith kariwayat sin Imam Ahmad iban sin Imam Tabarani iban sin duha impa sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam as-salatu khayru mawdu' idha sha'a istaqal wa idha sha'a istakthar. In sambahayang sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam khayru mawdu' amunaun ibadat sarayaw-rayaw ibadat biyutang sin Allah Ta'ala hipapahinang ka man sya'a istaqal siyusim mabaya amu in himinang siya sambahayang tiyo-tiyo nabaya-baya niya wa man sya'a istakthar siyusim mabaya magpatao di sabsin amal niya sambahayang amunato yung timaktamano siya.
Na waktu mano siya sumud na palom simpakubulan. Manyata niya na intumbas sin sambayang maunin laggo. Ang pangkahalan niya rin di hadun niya manininggal sambayang. حينئذ يتأسف أشد الأسف يتأسف أشد التأسف dahil doon lalo in kasusahan dumagpak ka niya. May tanto. Sababin sumaypat palom simpikilan niya may mga adlaw, iupas niya wala siya ng ta'at pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy masa, mahaba, biyos ka niya sin Allah ta'ala. Piupod niya sadya, hapaglunsulan, hapagkatayan, pagsasaban, kakahinang amoy wayroon na kamumpaatan niya. Makaangan-angan siya rin doon mga umat Islam. Ang sadya siya dihilan waktu misanda kuban sa saan. Amoy sumarang dahin doon in 2 rakaat tan tutuod. Hinangon niya. Misan pendon niya hirihil na kanya taykuran niya na karna wayroon humalga dahil simparakala sa bayan. Ang kanda mga umat Islam. Suway tatudi ni halgaan. Baba kita niyo buhi. Ay niyaon halom simpakubulan, intaom yamatay, nagaangan-angan. Bangsadya sila makasambahayang magbalik. Inhalga sinuwakto makatautay mangura na akam Islam. Ampain kita baliskat. In kabayaan ta pupurun ta to din ummulta. In wakto ta. Amo na in kabayaan si Mano siya bihaon. Maubos niya in wakto niya kata, di niya nakana naman. Sabi nga siya. Niya kay nga tanin wakto yun na muna uning capital views kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan daon dua manusia. Atau akan dua ni'mat na afwan. Sa laggo-laggo ni'mat, kamatauran manusia, luki harwayaon. Main kanyaon niya piyapakay. Yaon ha kamatauran manusia in ni'matin. Sa mataw din luki. Wala nila hiyalgaan in ni'matin. Subay na nalawa dahil kanilang panila kaingatan. Ang panila nahimun na kunin halga to isin ni'mat yaon. Unin ni'mat yan. Nasabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith. Hariwayat sin Imam al-Bukhari rin kan Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. أنه صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الصحة والفراغ دون كغنس نعمة سبدس رسول صلى الله عليه وسلم بيابقيس كغسرا sin kamatauran manusia. Sumagawa, maghbun. Luki. Mataud luki, harwa ni'mat yan. Sabab simpiya, pahil-pahil nila. Giyagaan-gaan nila. Indua ni'mat yan. Amunayin sihha wal faragh. Amunayin sihhat marayaw. Iban sin kahayang hawak. Naam mga umat Islam. In sihhat lando in halgani. Wayroon makaingat sin laggo, makakira sin laggo, sin ni'mat, sin sihha, bang bukon amoy manusia, kairan sin sihhat makayo. Kamatauran dahil hakasulan, kahudjangan, ballog-ballogan, wala nilay ni kihatian in laggo sin ni'mat. Amin bius kanya sin Allah Ta'ala ni'mat sin sihha. Dunya sadya ka na naman. Sininyaon malaggo to'y ni'mat bius kanya sin Allah Ta'ala.
Sway na siya mo hindi na makapanaw. Sway na siya mo yung dagpakan na sakit. Subhanallah. Kanda yung siha. Di mabisin alta. Aun hambok mano siya mga katautay mga na akam Islam. Dain ha mga dayahan mano siya. Nalumpo yung baran. Di na makahibal. Bang kumatol na yung taykod niya. Amoy baya niya yan tukatulon. Sa di niya mahinang. Ang pawayroon maraak niya sa burayin doon. Nakakabtang imano siya iyaon. Bang sadyalaw niya mabi. In sihat. Amoy makahibal sadya ko. Tanto tuod. Atas ko hirihiling katan alta ko bang man makatulko sa jintay ko. Ni'mat mga umat Islam. Pakayababa ko makasay. Ayaw mo pa kayain kalasig mo hapag maksiyat. Lang mo asal na mabata pa ako. May pay ni baya-baya. Usalon mo sadya hapag katayan, hapag sasaban, panaw madtumariwan sing kabagayan, way sambahayang way kataan. Amuray na alupon mo yung pagdunya na sadya. Di mo misan karihilan waktu, 5 minit, sumujud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanging kaaunan si manus siya, nalipa ka. Dain haamo in sahat marayaw, kalupahan nin ini. Di niya pa kayo nakabayan sin Allah ta'ala, amunanin manus siya, lusong iban manus siya, wala nakapamarayaw. Demikian al-faragh. Al-faragh. In kahamong haya hawakto. Baba ko subol. Baba ko budyang. Babaon pa wakto mo. Di kita niyo hadun yung mga umat Islam. Ahon tubtuban na tayo na to yung kalupahan. Wayroon mano siya magbatura hindi hadun niya way ingkatan muy palupa punon. Baba ko buhi. Ayaw ko magmatuas. Ayaw magmata asindahan. Sambahayang ka. Sambahayang ka. Iyan hikarayaw rakay mo. Subhanallah. Pilasan dyan manusia. Juman jihabaran magsambahayang mana ko, magsambahayang mana ko, magsambahayang mana ko. Sambil nakauna na sadyay malakul maut, wala pa siya si masambahayang. Naunan di matukan niya. Di matungin waktu. Siya nin siyang bahayang si manusia. Ada punin lugya baran niya. Makaulong. Wala nakahinang sing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga umat Islam. In panagnaan, indain ha mga angan-angan, sim mga tao nagmaksiyat, amo in timaykod na rin hadun niya, bang sadya sila, pabalikon sin Allah Ta'ala, tanto tuod, sumambayang na sila. Biya sin amo in karaak sin Allah Ta'ala. Ang kanda, kuno-kuno kaw, makananamliso, bugat baran, timindog sumambahayang pa Allah Ta'ala, tumtumain angan-angan si mga tao niya. Baba ko buhi. Sa mabuhay roon pagkalukalo. Mabiyak na kita sin sila. Sumud na kita palom sin lupa punod. Nabang kaw nagpahil-pahil, tan tutuod, umangan-angan na kaw, sinangan-angan nila. Ayawin tao bar maasiyat, hindi umangan-angan. Misanin tao, amuin mataw kasi mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Magsusunda. Insusun niya bang sadya kaya kanapan niya pa. Inlugto. Iwan sin sujud ruku niya. Dahil di hadun niya. Inhikarwa mga umat Islam. Hamuin kaya bayta kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala angan-angan sin mga sila bar maasiyat.
amunin sadaqah. Amunin pagsarak ka. Amunin mga manusia nagmaikot. Iubos niya sadya pawaran niya. Wala na siya naghaatay sin mga barhajat. Sambil sadya diyag pakansin kamatay, imano siya iyadto. Halawm sin pakubulan, haadlaw kana pagsusunan niya, sarta umangan-angan sadya siya, umangan-angan siya, bang sadya siya makawing padunya, tanto tuod. Magsarak ka siya, magbuliraya siya, sinapangalta niya rin diha dunya. Unin farman sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin Quran. فرمان سن الله سبحانه وتعالى أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فرمان سن الله سبحانه وتعالى أنفقوا مما رزقناكم. Pag nafaka kamo, pag sarak ka kamo, simpangal tamong biyos ko kanyo, bukun yan kayo mo. Biyos sadya kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sulayan niya kawang kaw, makapas dahaan mo in panisting yan. Kanda kayo manan ayat. Farman sin Allah ta'ala wa atuhum min mali Allahi alladhi atakum. Atin yat pangdihil kaw. Dahing ha mga pangalta amuin biyus kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun yan kay mo. Biyus sadya kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanday farman sin Allah ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum. Pag nafaka kamo. Sinamuin kaya ridjiki na mo kanyo. Hari parumatungin adlaw. Hari parumatungin kamatay. Fayaqul. Mamungin manusya. Amin manusya nagmaikot. Manusya wala nagsarak kasing pangalta niya. Impamung niya, Rabbi lawla akhartani. Ya Allah, alala na ay pagkawa mo kako. Delayha na. Dili pa ko waktu ajalin qarib. Waktu misanda kuman haupo. Faasaddaq. Magsarak ka na ako. Ngayon angan-angan niya, magsarak ka na ako. Dili ako waktu. Dili ako chance. Pakiyaha ako, ya Allah, makasarak ka rin na dunya. Pabalik ako pa dunya. Wa akum minas salihin. Ibantan tutuod mahinang na ako rin mga tao. Himihinang sin ammal salih. Sumagawain bayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Tanto tuod wayroon na alalun sin Allah ta'ala ginhawabaran pang dumatong nin ajal niya. Di na kaw makapangayo isan na kuman sa saan. Di kaw makapauna. Di day sab kaw amuin long ta makapaalal sin ajal mo. Uno-uno'y kaya bayta, kaya lukis, kaya handak amo yung timakan mga umat Islam. Narain doon, intao nagmaikot. Amin nagpud na sadya sin alta niya. Pawaran niya sadya. Hipami niya na sadya sin kaiinginan sin ginhawaran niya. Kananapsuhan sin pangatod niya. Mang siya datungan sin tao barhajat. Magtuy siya amuin. Magpatilawa. Tumapok. Atas siya
mamugto para sugpatan bang man siya gabanon sin tao pangabutan tabang. Maingkan ba labi-labihan? Mataod pangalta. Sa hirong hakasan siya sin syaitan, bangkaw tumabang, dimihil sin alta mo, tan tutuod kahilangan. Nawak tuman siya mapatay. Dahil doon, kakitaan niya nin ilaggo sin karayawan sin pagsadaka. Ilaggo sin tungbas sin pagsarak ka. In mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala, suysuyan niya kita niyo sin lingkat, iban laggo sin karayawan. Sanga man nga, in karayawan sin pagsarak ka, bangman siya lillah. Bangman siya lillah. Informan sin Allah ta'ala, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Inhantang sin mga sila nagnafaka, nagmura sin pangalta nila. Haran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niya aun barhajat ito siya tumukbal. Kakunahanin tabarro niya aun masjid patindog ito siya tumukbal. Aun barhajat manuntut ilmu di makakausya ito siya tumukbal. Yunfiquna fi sabilillah. Inhantang sintao magnanafaka fi sabilillah kamathali habba. Inhambok ya sarak kanila. Bihantang bigi binhi. Atawakan binhi. Bigi. Ambatat 7 sanabil. Hikatanum maun paamuin lupa mahumbal. Lupa marayaw. Inhambok bigi yaon. Siapantun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ambatat 7 sanabil. Gumwa pituin saha niya. Pituin saha. In tiap-tiap sahaan sin amuin. Gimwa dayng habihiyaon. Aun dayn doon hanggatus bunga. Nagpuunan dayng haamuin binhi birihang buok. Gimwa in 7 saha. In tiap-tiap saha nagdarahang gatus bunga. Bima'nain hambuk lipatun sin Allah ta'ala papitong gatos. Wala pati mabdob na dito yung karayawan sin pagsarak ka. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Lipatun pa sin Allah ta'ala isusing kapayaan niya. Amun lipatun. Narain doon pagkita niya. Nanyata niya na to'y subhanallah bunal. Timbay ta sin mga ulama. Magsarak ka malagbo yung karayawan niya. Narain doon magsusunas siya. Kayan siya paparan niya. Bang sadyay sa ako nakasarak. Aun sad tumiyadto ka ako. Tauna sakit. Way roon hikabayan. Sa inhinang ko. Tiambulan ko kakibay. Bang sadyay to kaya tawangan ko. Tantutod madawhat ko rin karayawan niya. Pagsusunan niya. Pag-angan-angan to siya. Bang biyad din siya makabalik. Kakitaan niya na subhanallah. Ilaggo sing karayawan sing pagsarak ka. Kaangkat simbala. Hikapugna. Atawakan. Tutfi'u ghadab ar-Rabb. Hikaangkat sin bungsi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nagbanda hadith. In hadith ini kariwayat katu tanyo سن معاوية ابن حيدة وهو حديث صحيح بإذن الله سبحانه وتعالى قال صدقة السر تطفئ غضب الرب إن pagsarak kahakasipukan di ko magpaingat ang kaibanan manus yan di ko magpaingat ang mga manus yan صدقة السر تطفئ غضب الرب
makaig siya bung sisin Allah subhanahu wa ta'ala. Makaangkat simbala. Ang kanda, waktu ko tumukbal sin sarak ka. Niyatun mo hakin hawaran mo ini karna sin Allah iban murah-murahan. Sabab sin pagsarak ka tulus ikhlas. Maangkat timbala. Maigin aramala. Malappas sin bariman. Naun waktu magsababan di mustajabun sin Allah ta'ala. Inhinang ta sabab aun waktu bukun karna sin Allah ta'ala. Aun waktu mano siya waktu siya sumarak ka. Inhalom sin unya asupaya siya mapatta. Ikabutangin patta indagbus niya halom sin Facebook. Pagsawsawhan sin mano siya. Bala. Wayron sa ni magpahati. Supaya kita makabulansa. In tubdus sadaqat. Fani'immahi. Wayron sa niya. Bangman maagad mo shart. Hindi sa kayon sinriya in pangatayan mo. Sa bangin tinggilan sinhinang mo. In ikaw si marak ka supaya kakitaan si manusya. Mawaktal in karayawan niya. إن الله سبحانه وتعالى نكفر من ألومس القرآن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق رئاء الناس كالذي ينفق ماله رئاء الناس. Ya kamu mga bariman, ayaw niyo baktala, ayaw niyo laraka, impagsarak ka niyo bilmanni wal adha, sin pagtumboy iwan sin pagkabtangan mangi. Umus na ko si marak katumboyon mo na sabihin siyarakkahan mo. At tawakan sumarak ka usaom pabiya mga hipaurol mo kabtangan mangi. Kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas. Biasin hangtang simmano siya mo in magnafaka, magsarak ka, ri'a an-nas, pagpakita kita, pagparungog-dungog mano siya supaya humamot ingan ni halom si mujtama' bukun karna sin Allah Ta'ala. Mabatal mga umat Islam. Kanda waktu ko tumukbal, tanto hatudlong mo lillah, bisang ko piapat ta sin tao lillah, iwan mura-murahan. Hatulus ikhlas, pag nafaka, ibang pagsarak ka, ang katunsin Allah Ta'ala bala. Na, imano siya, doon din susun niya. Umangan-angan na si hadlaw akhira. Umangan-angan na si halong pa siya pakubulan. Sab kakitaan niya nilaggo sing karamat, inlaggo sing karayawan sing pagsarak. Mapula mo in ammal ibadat katan, magbansag biyansaki. Sain makatayang bawarin kanila katan, amo na yung pagsarak. Nasabot na hadith, صحيح ابن خزيمة إن كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم. Nasabot ka ko lang simbagin da Umar. Sin in mga amal ibadat magbansag biyan sa kihadlaw qiyama. Fataqulu sadaqa. Sumagawa in pagsarak ka mamung. Laggo sing karamat sing pagsarak ka. Mamung in pagsarak ka hadlaw qiyama. Ana afdalukum. Ako in sarayaw-rayaw ng kanyo kata. Nasabab yan. Doon na tuod akon makisiim pangatayan niya sim pagsusun. May tako la nakasarak ka. May tako nagmaikot. May tako la dihila ng barhajat. Umangan-angan siya bang sadya siya. Dihilan pa ummul misanda kuman sa saat tan tutuod magsarak kasi. Inhikato niya mga umat Islam.
Angan-angan si mga sila na naikod na rin hadunya. Limpal halom sing Quran. Amunay na amalus salih. Al-amalus salih. Pag-amal ibadat. Impaghinang marayaw. Hambuk day sabday na mga angan-angan. Sin mga tao ti maikod na rin hadunya. Pangsadya siya pabingon pa dunya, mag-amal salih na siya. Dayaw niya natulin na kangiin niya. Pagtawatan niya nin masiyat niya. Yung pagtaatan niya nin Allah Ta'ala hakatan pakaradyaan niya. Umangan-angan sadya bang sadya siya makalabtik pa sin pagtasbih. Bang sadya siya makadhikir pa. Bang sadya siya makapagtahlil pa. Ano yun, angan-angan nila. Informan sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran. قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Bang dumatong na in ajal, farman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amun hawaktuha naja' sakratul maut. In angan-angan sin pangatayan. Sin taubar maksiyat. Qala rabbi rji'un. O Tuhan ko, pabalik ako. Pabinga ko pa dunya. May tato, la'alli a'malu salihan. Mag-amal ibadat na ako. Di na ako magdupang-dupang. Di na ako magmasiyat. Di na ako maninggal sa bahayag. Makadnatuda ko hamo yung daak mo. Ununin himayta mo ka ako, hinangon ko na. Ununin himayta sinjunjungan na mo Muhammad, hinangon ko na. Unin sambong kanya si malaikat, kalla hundong na ko. Allahu Akbar. Innaha kalimatun huwa qailuha. Iniyan kabtangan sadya. Kabtangan. Sintawa mo in da'wa niya, da'wa patay. Lihilan na ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Panjang umur. Duwain pa magpatutumtum kay murihadun niya. Taod si mga ulama, taas pamimbaran, hawno-hawno yanin nasihating kataan siya. Tuod butod tumaykod. Dulan mo sa jinawa napso mo. Atas kau himinang parakala amoy kanapsuhan simbaran mo misan pa edto kamong siyan sintuhan. Wala ako naghatay sintuhan. Nakapila mo sadyan Allah subhanahu wa ta'ala tiyawakkalan. Sa mata-mata hipakita mo kanya in ikaw maisog himinang maksiyat nagto kanya. Subhanallah. Nahadlaw qiyamah. Impamuni Rabbi rji'un. Ya Allah, pabalikan niyo ako. Subhanallah, intao. Apabila siya dusbukan na sing kamatay. Apabila malikos na siya sinamuin, kakahinang niya mangi. Maig na yung taming. Natuslagbas na yung pangatod niya. Rahin doon, makangan-angan na siya. Pabalikan niyo ako. Saway na. Sab naubos na yung wakto niya riha doon niya. Ang pinwakto mga umat Islam, di mabisin alta. Di mabisin alta. Ang pimano siya zaman bihaon, halom likap. Halom likap. Sinamoy ni'mat sa lago-lago mo ng kabuhiyan. Kana naman niya sa lago sin ni'mat yan. Apabila siya mapatay, namang malawa na rin doon kanya. Ang kanda, hinduan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita makabati dahil hakaturan, mamudji ko pa Allah subhanahu wa ta'ala, magsarang sukul ko pa Allah. Mamungkaw alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Pudji man sanglit pato hanamuin
Biyuhi niya pa kumainkan himundong ng kabuhi niya. Sa bangkita natutug, an-nawmu tawaqqufun 'anil hayat. Impagtug paghundong ng hakabuhi. Naman ko piyabati pa sin Allah Ta'ala bima'na biyus pa maun kay mo biyalik pa maun kay mo niya walihan mo pag siyang sukul ko pa Allah Ta'ala. Pinasadjim manusia natug wala na nakabati mga umat Islam. Duwaing na intiyukan niya. Ang kandamang ko makabati. Papagfikirong kita sin Allah subhanahu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mamudji ko pa Allah, magsarang sukul ko pa Allah Ta'ala, mamungkaw. Alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bidhikri. Pamumin dua yan to alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi. Sang litiwan pudji patuhan amuin nagpabalik sinya walihan marika ako, padyasan ko. Wa afani fi jasadi. Siyalamat nin baran ko dahil hasakit. Wa adhina li bidhikri. Iban tiyukutan niya ako, manumtub ka niya magbalik. Subhanallah. Ang kanda mga umat Islam. Bangkaw abi-abihon sin syaitan. Hagas-hagasan kaw sin syaitan maninggal sambayang. Magmaikot. Hagas-hagasan niya kaw pahinangon sin langgal syarap Allah Ta'ala. Tumtuma. In angan-angan sin mga manusia at imaykod na rin diha dunya. Hasupaya. Di kaw mabiya sin kanila. Hasupaya. Di kaw makaagad halimpa sin syaitan. Mura-murahan. Bangman kita niyo liyapas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Anugharaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala kabuhi mabaraka. Dasok sin ammal ibadah. Tumaykod kita niyo riha dunya halom ka Islam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mahuli khataman ko in wasihat halapal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.